अहानबदा यमना मरुई अपडेट अमा पंदमदगी दुखचगे सीएम सिन्नबगी वफम फोंदोरक्लिबा असि कुकी सिंगना तालिबा डिमांड मतेंग पांग्लिबरा चैलेंजर यूथ ऑफ कुंट्राकपम एसी मणिपुर की असुकलुर बतंजास चीफ मिनिस्टर सिन्ना वफम सोशल मीडिया याउना ई पाउद फोंदोरक्लिबा असि स्टेट असि अपुनबगी सक्तम अमसुंग लमगी ngam khai thugai na bahonariba कुकी सिंगना तालिबा डिमांड असिदा Mateng Panglibara haiba challenger youth of Kuntrakpom Kendra gi maike dige hanglakli Kuntrakpom Kendra gi manung chanba yumnam khunau community hall da pangthokiba pawgi mifam amad lup asigi president JM Kaisam thongna hai chief minister silaga hojik thokliba irang asigi waruisin piduna lanjena duna leiriba miyambu masa masa gi mayum da nena tana lehenba ngamla daba state asida naga kuki ani gi marakta thokiba lan adu sahi ama ani chataki aduga mahusa gi punsida jinba da sahi tare lom hena sangki matam adu da chief minister sin ki balaite sinna wafam chawdu ki balaite chief minister silu hai basi kuki singi demand yauri makoine pamliba pandam adu karino state asigi miyam gi punsine kari karam bapim da leiri hai basi ningthina khanglaba singna political gi oibu khudung लौना होना कुकी सिंगना पामलिबा पंदम अदु फंखिनबा सिन गसु हाइना महकना मखा तरकली अदुगा मथंगी अपडेट असना खोयरंबल इमा कैथन जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर पीस द एमएलए मिनिस्टर सिंह सैखरे मणिपुर थोकलिबा सही हेलबा कंगलुप की इरांग असिबंग असि फावल लोइसिनबा ngमजिबासि मणिपुर लेइरबे एमएलए मिनिस्टर सिंह मसा मसा की चौकड़ी कोंदुन अमदे सेंटर की याका यंगदुन लेइबेदगिनी हाइन खोयरंबल इमा कैथन जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर पीस न एमएलए मिनिस्टर सिंह बु सैखरे जिरिबाम की टोंगान टोंगान रिलीफ कैंप सिंह संग फमलौदुन लेइरबे मिय सिंह द मतेंग पांगबा लाखिबा कमिटी असना जिरिबाम की ओइरिबा फिबम उबदा एमएलए मिनिस्टर सिंह मफम द पेंदबा ओइना सैरखिबनी कमिटी असि को कन्वेनर लैश्रम मेमना फोंदोकिबदा मणिपुर थोकलिबा सही हेलबा इरांग असि मणिपुर लेरिबा एमएलए मिनिस्टर सिंह सेंटर की याका यिंगतुन थबुक तौबदगी लोइसिनबा ngमदबनी मसागी मरमदमदा थोकलिबा इरांग असि कदाइदे करी सोइकी खंगदबा एमएलए मिनिस्टर सिंह अमदि इंडिया लेंगाकना मसिगी टेक्साक पुम पुगदबनी इरांग असिबु लक्सिनबा थारकलिबा मसिंग यामलबा सेंट्रल फोर्स न मयाम लेरिबा फावबदा मिसिमिना अमदि युमै थाबगी थौदोक मखाताना चथरिबनो हाइबु वहंग हंगलदुना मसि पुमनमक स्टेट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट गी असोबा असोइबा अमनि हाइन मरन सिरगली तेंगबांग खोंगसर अदुदा जिरिबामदा लेइबा तोंगान तोंगान बसि असु अमदि मैरा पाइबि कयासु सरुग याखी अदुगा मथंगी अपडेट असना सेंटर अमदि स्टेट लेंगाकना चनैनबा थोंगसिंग चथबा यारो इमासिंग पार्लियामेंट की मिफम मनुंग नुमित हुमनी की मनुंग मणिपुर की इरांग असि वारुइसिन पुरंगबा मिहुतसिंग तक्सिन द्रबदी एमएलए यंखै ग फमिनबगी मतम लौरगनी हाइनि पिसुम हाउ ग्राउंड द सथकिबा कंगलै इमा कया की अपुनबा मिफम न वरेब लौखरे सीएम फमदगी रिजाइन तौबा नत्रगना तौदबा हाइबा असि मसागी खुत्ता लेते हाइना सीएम एन बिरेन फोंदोकिबा वफम यानिंगदबा फोंदोकलदुना हौकिबा सहीगी जुन कुंथ्रा द फम थादुकलगनी हाइना रिजाइन तौबगे सी थोकिबा अदुदा ड्रामा ओइगदौरिब्रा हाइना इमासिंग द हंगलगली रिलीफ कैंप द लेबा इमासिंग याउना हाउ ग्राउंड द फमकिबा मिफम अदु लोइबगा मणिपुरी क्राइसिस असि सोल्यूशन अमा पुरकना सबसाबा फिरे खंगलु हाइदना महूत मिनिस्टर युमनाम केमचान गी सिंगजे मय युमनाम लेखाइदा लेबा मयुमदा इमासिंग थुमजिनख्रे लान लुइद्रि फावबो खुलाई लौखटपे यारोय एनआईए न इसा सिंग फादुन दिल्ली द पुबे यारोय कुंभुंग ऑपरेशन चतबे यारोय हाइबो खोलाव कयासु इमासिंग न लाउख्रे मिनिस्टर युमदा इमासिंग न थुमजिनबा अदुदा सरुग याकिबा इबागी मेरागी कन्वेनर टीएस सुजाताना पाउमिसिंग द फोंदोखिबदा मणिपुरी की क्राइसिस असिगी मतंग सेंटर अमदि स्टेट लेंगाकना चन्नैनबा थवोंगसिंग मखाताना चतबे यारोय खुलाई लौखटके हाइरबदी मणिपुर की मैकई मरीद निंगतम चटपे हलु अमदि लांजेनरबसिंग मसागी मफमदा हंजिनहलु स्टेट असि ओइबा फिबम असि ऑर्डर मक थोक्त्रबसु सेपरेशन लेबगा सब मानरे अखोइना चटनिंग मफमदा चटपे यादन लेरिबा सिना ताकबदि सेपरेशन लेबगा पंख ओइरे ताकपनि हाइकी मागना मखा तारुदुना मणिपुर की सुवसी की बोरोइसिन पुरंगना एमएलए यंखैना अथुबदा होटनगदबनि ऑपोजिशन की एमपी सिंगना सु पार्लियामेंट द इशू असि की सबसाबो वफम खुटकदबनि हाइरिबो वफम सिंग असि एमएलए मिनिस्टर सिंगना पार्लियामेंट की नुमित हुमनी असि की मनुंग द थबुक पैखतनबा ngasi मिनिस्टर केमसन द मेमोरेंडम दम पिसनख्रे मसना मखाताना थबुक पैखलक्त्रबदि एमएलए मिनिस्टर सिंग की पेंदबा थल्लबा इमा सिंग की फमिन्नबगी मतम लागलगनी असेंगबा सुंबा तौपियु मिहुत यंखै की दमक्ता ममा सिंगना सु लेपकनी हाइकी अदुगा मथिंग अपडेट असना इंडिया ब्लॉक मणिपुर न सीएम बिरेंद्र मराल कया सिखरे सीएम न मचेक मकाई नाइबा डिविजिव पॉलिसी सानादुना कंस्ट्रक्टिव ओइरक्त्रबदि ऑपोजिशन सु इहो हौरकनी शांता मणिपुरी मियाम की मिहुत सिंदुना प्राइम मिनिस्टर गंगासी फाव वरी सानाबा ngमदबा चीफ मिनिस्टर असि मरिल याउदबा मथिपोंग मितम बाननी हाइबदा हाइमन बथोकलोय चीफ मिनिस्टर ने डिविजिव पॉलिसी सानादुना कंस्ट्रक्टिव ओइरक्त्रबदि ऑपोजिशन सु इहो हौरकपा ताबनी हाइबा वखलुन मानब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी तरागी अपुनबा इंडिया ब्लॉक न फोंदोरकली
Congress Baban ngasi pangthokiba pawgi mifam amada India Bloc Manipuri Convener soiba CPIM ki State Secretary KI Santana Phongdokibada mamang sahi gi June 13 da State asigi Chief Minister gi resignation letter segai duna miyam da utchai kiba adu ngasi sahi ama mapung phaba anniversary numit ni Manipur gi Chief Minister ngasi pawda pangthokani haiba thaurom amata mapung phana pangthokna Thobuk thorom amata mapung phana pangthokna leiri Manipur gi oiriba famous gi matang state asigi political party tarapum namaki mihutching PM ko unana appointment lobi yu haina CM da haije kiba wafam thawai dana thamli appointment asigi matang da CM ngasi phawba tangdang pawkhum amata pidana lagli prime minister unana apun bagi oiba appointment launa ba hona bagi muhut talengak asigi setmine na ba makhoi karka unana ba hona duna leibugum MEI TAREHEY haiki magna makata duna Manipur miyam gi muhut sinduna irang asigi matang da PM ko unaduna ngasi phawbu wari saba ngamda chief minister asi maril yaudaba mithpong mitamban ni haiba da haiman bathokloi Oi the pada bangang to na miyam the utchai ba CM gi thawung asimak like minded political party tarana condemn tawi BJP na losing ba NDA gi ano bolenga asigi aphaba thabuk thorom pung namak to opposition India Bloc su sagot kani haiba wafam lady state lenga ki oina su aphaba thabuk thorom the opposition political party tarana sagot kani adu CM na masik makai naiba divisive policy sana dun constructive electoral body opposition su ihu horakani opposition political party tara gi mihut oina Manipur miyam na khan ki MP ani na parliament da matam hek phangbaga Manipur gi issue puthokna wang ni haibagi asit pathajaba thamli haiki amaromda pawgi mifam adu sarug yakhiba CPI gi lusing ba El Sotin Kumar no Manipur gi issue asi political gi oibu wari satuna wakhaina ba ama purak panatana khak yaroi wafam asimak lengak tasu mamang dagi hona taksim tuna lagli issue kudimak ta military solution ya de haibasi puari kudamni state asigi oina taragani 5 suba lok sabha mikal da miyamnam pawkhum adumak CM masana wakhal khalabadi resign phawba ta phomthoklabani leibak asigi president na parliament da Manipur gi wafam palaktaba amadi irang asigi matang da prime minister ngasi phawba tumin laisiliba asigi matang da sumhak na pen da phongdokhi aduga arui bagi update asna Manipur gi MP ani na parliament da ST gi wafam khutkata bani ST DCM taragani 5 suba lok sabha mikal da mai pakraba Manipur gi MP ani na hojik sathari parliament mifam da mitei bu ST list chalhanna bagi wafam puthokada bani haina schedule tribe demand committee Manipuri ST DCM na taksilagdi protection of land and indigenous people of Manipuri haiba hiram as the ST DCM mitei loin schedule caste amadi salai kanba loop mai lusing punna sinduna sek mai community hall da ngasi pangthoki ba khana naina mifam ST DCM gi joint secretary lesson Briza Kisorna mataki wafam asi Fongdokhi bani mifam aduga mari na pawmising ko unaba amada bisko na Fongdokhi beda SCG state labor meeting MEI Singna aseng ba yelho purup amagi oiba haksing phanglagasu lam kanbagi ngakloding asi phawbu leitri asigum khudungcha taba kaya asi kokna ba MEI purup asi ST list yahonduna thak manaba lamdam ama semna bagi pandam da mifam asi pangthokpani amarom da MEI ni ST list chanbada sabgatle haiba wafam handak nauna bhot thathakeba MP anina thajaba pikibani lusingba moina pikiba thajaba sida thabu onthokna ba hona biyu maru oina hojik chathariba parliament mifamda mitei MP oiriba bimol akoijamna parliament ST lista mitei bu channa pukhat piyu haina su phongdokhi